Question number 2 da sumaina y equal to haraga root over haraga sum khoi ki function khara into muk tawre aduga divide muk tawre into divide loina mix tawre yaure alu da ri spasi divide so into so yaura bane na ko masida log law ho khipsina kwai dagi noi doini yengsi kamai tor loge do hoji ke dawra se ba taking logarithm law se taking log on both sides nakaran mukta logarithm daw bire we get yengsi kai phang yengsi ko log of y equal to log adum is duga sigi root over se khoi ki power na thamaga di 1/2 power ka ba manabne ko namaduna sman tawraga x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 haraga 1/2 ena po kabire hoji hot pa yadri so koi ge differentiation lo ba yadri thukai bi aba thukai lo ra matung da lauga da bani akoina log x to the power n hai tare ko log haraga x to the power n small power karam ba se mamang da pura ga small thamba yai habani log x small thamba yai habani ado di sida kari ba 1/2 hari ba power se mamang da pura se bas mana 1/2 ado kita samjin si ko si function ani divide tawre si ama to ina uro no ko ani oina uro no ko ama tang oina uro ko ani divide tawre khalo si samjin basu yai hena ama samjin ro ga ngaw len tawbani ani divide tawbani si tungan tungan log lo matam da -1 gani haibadi log of an bada mathak ta law si ko log of kanada x minus 1 x minus 2 still lore duga minus makha da mu log law se log of x minus 3 x minus 4 x minus 5 spine toroga thambire third bracket hojik makhata na logarithm akhoi ge differentiation lo ya giroi maramdi log haraga product lay di ko log product sing mu ke da on thokse ba tungan tungan log lauraga sum da mon thokse ba ko ai bit smina log y equal to 1/2 haraga si tungan tungan log law taraga di log of kya tarane se x minus 1 plus 1 gani log of x minus 2 matang si so plus ti 1 doi ni tungan tungan log law matam da but adobo mamang da minus na yawne na doina kai thala se ba minus tarani minus log of x minus 3 minus log of x minus 4 x minus log of x minus 5 smine toraga tungan breakdown to be hojikti both side ta differentiate to thok pe are differentiating something like ko both side with respect to x we get sidani ko to this left tong side ki di ko itum tawraga leire 1/y dy by dx ai bani sida kya ne ba 1/y dy by dx sin thambe right tong side si 1/2 dum thamgi se aduga matang manung gi se derivative lo si ko habadi si ha bla ha yeng se log x ai bani log x is x ti nati x ne na khalo si so x nati loina x ne na khandoi ni but adubo ai de x ne na khalli ba sing sigi amu hana derivative lo bada loina 1 ta ya ba aduna makoi khanba or khandaba kaim problem mete derivative ki value no 1 ta ba habadi khalli ba magi derivative to amuk lauraga into to doine ba ko adubo adudu amu into to godo potu 1 ta ra bani na aduna adum direct when x ne khalli lo got ki ba kasu kai dreba adu daga di log x haina khanba yare se log x ki kya ne ba 1/x plus mathang isna 1/x minus 2 plus 1/x minus 3 next plus 1/x minus 4
x minus 3 dagi di minus oire ko minus 1 by x minus 5 direct no ba yabi maram dune khangor ko kai gine ba akhoi na x na khali ba si sing je x na khali ba sing je makoi gi derivative lo ba da 1 loina tai ba ko aduna amohan into to ba da 1 into to ba chi di dum ani film dum tai da ko du gini adu de akhoi na hojik therefore dy by dx puthoke hairaga di sigi y se sita into to doine ba du taraga di kya la se 1 by 2y hana rani duga sigi 1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus kya 5 thambira neba solution badi yade 1 by 2 hairaga sigi y se sa makok tano logi ba y se sigi y thambira masida thambira gadam neba yare ko se adu duga se tai ba sigi value sing se iraga chamana ni duine ko solution doiba yare ko se masi question number 2 question 11 sida leire so function nama da function nama power ka ba gi mong do le anima adu de si se ko na y equal to lobi na matung da makha ta na ko so let sigi u se ko to kana na se ba x cos x to the power x mama plus and b is namu kana laura seba nakan gise x sin x to the power 1 by kana x main toraga lobire then to raga di y ki value se u plus kana daure b sidagi dekho na dy by dx equal to kana lai raheba du by dx ga plus db by kana dx ni siga smart question number 1 and 2 bire next mathang da koina pathok se du by ds ka kana ga db by ds ka tuan pathok pu step to mulak to neba yang siko makha mo hojik now u de horisiko u equal to x cos x to the power x sidagi both side logarithm lo doi ni log u equal to sumda power simon the power siko x tamaga log of kana tamna seba x cos x and spantaga thambile next mathang da mo sida loire sidi matung da khoi taw se both side ta differentiate taw those do targa di sidi 1 by u lakcharani duga du by kana dx equal to sina function nama sina another function nama pulap sini ko lobi raga khoina product rule pan birase first function derivative of second ke derivative to log pulap se x na khalo do tare di 1 by kya tare se x cos x derivative of second next derivative second low matam sta si x na lori ni x na lori ba mage amuhanna derivative low matam da kari rule amu palani product rule amu ko su palakhine basida to daga di kaman tham se ba first function derivative of second cos ki di kanano minus sin adi minus mang thamaga smart toraga sin x next plus second function abadi cos x thambirase duga derivative of first adi 1 gi di x ki di 1 masamu tajare duna thamdrusu yare smart toraga next plus hojik paliba product rule do di simanung gi sini akoina tawliji kawba yade first function haraga derivative of second low bane basi pho tawrisi next second function haibadi log of x cos x is second function duga derivative of first haibu kan di 1 takarni thamdrusu yare ko dudi du by dx se puthoke hairaga di koi u section to cos kraga u thambirase aduga second bracket of se ko next to the koi sida siga cancel sa khibiyare dodi 1 by cos le hore 1 by cos siga matang into tawsin se ko dodi yanan bada minus x hairaga 1 by cos ina sin by cos ta ani habidi 10x ka la pirani 10x
next mathang da mo 1 by cos na cos mathang cos sida mo into to matam da kya tare plus 1 duga sum da namo kemte solve to ringa yaudre ko plus kya tham masu bisina log of x cos x smain thambe hojik se sigi u se sinin ba khangare u se kana sinin du ba khoi logi ba u do kana na ba x cos x to the power x duga sida mo zum thambi rase 1 the plus minus in kon hapu ko the 1 plus log of x cos x minus x then x minus minus loga thambi sina du by dx next mathang again b ye mung lak si ko again b equal to kya pi man hai se x plus x sin x to the power 1 by x hai bani sidagi both side ta logarithm lo se le log of b equal to cd 1 by x among the pura se duga log of x sin x and thambi hojik se both side ta differentiate to pe yare differentiate to matam da log b ki di 1 by b haraga db by kana rakani dx amaga lakini equal to sida product rule panse sida first function derivative of second hai matam da sigi derivative te 1 by kala ani x sin x haibadi log x ki derivative to pan bire ko sigi manung chidi x na khalli bani mage amuhana derivative do se amuhana derivative do matam da product rule amuga pangani haibadi first function derivative of second plus second function derivative of first hamdra su yare ya go sa next plus araga ani sigi product rule pali ni ko se ri han basina first function derivative of second pathokre sina second function amu thamna se log of x sin x aduga derivative of first is 1 by x ki derivative ti kya hai ba minus 1 by kana x square hai na bahal le usmana yari ko sa dudi implies sida dv by dx puthok se ko dudi b sum sakrani b la e aduga smain tau se koi gi sigi bracket open tau dini ko bracket open tau matam da okay, next to rase sian ina se 1 by x square sin x square sin x duga kana thamma se x cos x plus sin x mai thambile duga mathang gi sina minus 1 by x square 1 by x square log of x sin x wan toroga thambire adudi songi boinu muthalage the equation number 1 bodi ekhoina dum ithok traga ju khange the equation number 1 dagi dy by dx se du by dx plus db by dx tane ji khangabani na boinu muthalage ko adu makha mo yengse implies db by dx equal to sida b le b di size de le x sin x to the power 1 by x sin x to the power 1 by x aduga si manung gi sida matang itu to si ko matang itu to batam da si gi x amaga x square gi x amaga si gi x amaga cancel jakhraga 1 by x budile hauri duga cos by sin ke dare cot adudi 1 by x cot x 1 by x cot x next siga mo into to matam da sin da cancel chakraga 1 by x square haure plus 1 by kana haure x square songi thabak lore ko next sidna mo minus 1 by x square haraga log amo ibirasi minus 1 by x square log of x sin x semain tambah
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯀꯥ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ from 1 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯊꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯊꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯏꯅ from 1 ꯍꯥꯏꯔꯒ dy by dx ꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯈꯤꯕ du by dx तुगा dv by dx का हाइबनी du by dx ती सिदा लेरे x cos x to the power x cos x to the power x दुगा 1 plus log x cos x minus x tan x and thambire duga dv by dx के मु कना थम्बसेबा plus x sin x to the power 1 by x sida 1 by x cot x plus 1 by x square ama minus 1 by x square log of x sin x meter का क्वेश्चन के दबा यारे क्वेश्चन नंबर 8 सिदा लेरे सिसो ngасai के दमाइना फंक्शन अनि प्लस तो मोंग दे log डायरेक्ट लो रुपदी यादबने ना implies कोई सिमेंट और से taking logarithm लो दिना implies log of y equal to सिदा सॉरी स्पाइनल को दमनते तो फंक्शन में लौर से let u equal to sin x to the power x and b equal to sin inverse root over x sin of b दो तरह के दी then y से y equal to कना वन गिरनी u plus कना b दो तरह के दी implies दगी dy by dx पुथो के है दी du by dx plus dv by dx है भी रहने चलिए क्वेश्चन नंबर क्या थोड़ा से क्वेश्चन नंबर 1 अतो दी हजिक से du by dx का dv by dx का तोगान पुथो से now u है ना u equal to क्या तारे माना पीरियड में से sin x to the power x है बने sin x to the power x तो दी implies both sides log मतलब दा log u equal to सिर्फ x मांग पड़ागा log क्या था मसेबा log sin x sin था बिरस next both sides differentiate तो से 1 by u du by कना dx equal to so first function derivative of second log x के दी 1 by कना 1 by x नी x ने खाली मागी अमोन derivative लो बता क्या तारे बस cos x plus second function हम इधर से log of sin x आएगा derivative of first 1 थम दो सुयारे the implies du by dx equal to u से सुंदर क्रॉस इनटू तौर से दुगा सिगी cos by sin दी cot ताबने ना x cot x है ये भी है दुगा plus log of sin x है ये भी है equal to u से कोई ना sin x to the power x है ये भी है दुगा x cot x plus log of sin x सुनने के भी थम्बे है नसीना du by dx again कोई dv by dx पुतो का वाली v equal to sin inverse root over x दो तरह के दी सीधे कोई ना dv बस इधर log लाओ रहेगा तो मत मरम दी sin inverse x की डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्म ला जाइए बको अद x मक्ति न तेले रिसी दो सी x ने खन लो x ने sin inverse x की डेरिवेटिव से root over 1 by root over 1 minus x square है बनी ताकि दी 1 by root over 1 minus
हजिक x से रूट x से x ना खल्ली होल स्क्वायर अदुगा खल्लीबा रूट x से x ना खनमने को मागे अमोना डेरिवेटिव लो मतमदा 1/2 रूट ओवर क्या तारे से x sin थंबिरे अदुगा इक्वल टू क्या तारे से 1 रूट ओवर 1 माइनस x खतना है होरे अदुगा इनटू 1/2 रूट ओवर x देखो नसीगी रूट ओवर x रूट से कमन ऑथोके के सुकाइदे 1/2 थमगा सुमाय तोरगा रूट हायरगा जिगी x से मनु नितु तोशन बक सुकाइदे रूट मतने को अबदि x माइनस क्या x स्क्वायर थमगे सुके सुकाइदे यारे को से अदुदगी देखो ना मसिदा फंगिबा नखोय कदाय कदाय du/dx की वैल्यू सिदा फंगे को मसिसिका दुगा dv/dx सिदा फंगिबा वैल्यू अनि से इक्वेशन नंबर 1 से सिंजिलगा कना पुथोकपा यारनेबा dy/dx पुथोकपा यारनेबा यारे को क्वेश्चन नंबर 8 से हजिक क्वेश्चन नंबर 14 द पीरियड सिनी अदुगा dy/dx पुथो हाबने बट अदो बोसिदी फंक्शन अनि प्लस तोबगी मोंगदा लेरमदे अदुना ub गाना लोबगी मतम ताद्रे सिददी डायरेक्ट वना बोथ साइडता लोगारिथम लोबिरसे द तारगदी log of हायरगा cos x to the power y इरक्तोइनी अदुगी y द मांग द पोरा सिस माइना कोइतो सिसो पावर कारी पावर x मांग द पोरा से अदुगा log of कना थमसे log of cos y and थंबिरे हजिक स्माइना थम मतों सिदा बोथ साइडता दो लोगारिथम लोबिरसे बको सिदा थादोइनी टेकिंग लोगारिथम ऑन बोथ साइड वी गेट अन थाबिदोइने बको थारा मतों दा जिक प्रोडक्ट रूल पान सिको सिदा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड से log x की मोंग ले रे जो log x की मोंग ले बिन 1/x x ने खाली बमागे मोना डेरिवेटिव लोबदा माइनस sin x ताजरे इक्वल अदुगा प्लस सेकेंड फंक्शन से log of cos x प्लस सेकेंड फंक्शन नी देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइड तारगना dy कना dx अमगा सुमाइने इक्वल टू सब माने सोम दसो फर्स्ट फंक्शन x थंबिरे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड की डेरिवेटिव ता log x की मोंग ले रे जना 1 क्या तारे से 1/x x ने खली बमागी अमोना डेरिवेटिव लौदोइनी cos y एकदम लेरी y से x ने खंदोइनी दो तारगदी cos की माइनस sin y अदुगा dy कना dx अमगा सुमाइन तोरगा थंबिरे नेक्स्ट प्लस सेकेंड फंक्शन से log of कना नेबा log of cos y सेकेंड फंक्शन नी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइड तारगदी s की डेरिवेटिव ती 1 नी थमद्रसु यारे हौजिक सिगी मखा ताबसी dy/dx मखै पुनसिन नबो होना दोइनी मदो पुनसिन रिगाइदा चिदा अखोइगी तोंगान प्रोडक्ट लेबिसिंग से मसियान पुनसिन नबो तौसे बको हाइबदी सिगा पुनसिन मतमदा माइनस अमा लानी y लानी sin by cos कना नेबा cot x से cot x लेरे नेक्स्ट मथंग जिना प्लस सिटी संतोनिया याउद्रे dy/dx ना हाने इसे dy/dx log of cos x ani बिरे इक्वल टू सोमजु समने सिगी माइनस अमा लाक्सरानी माइनस x हायरानी दुगा sin by cos ती 10 नि दुदि कैतारे से 10y अन थंबिरे 10y थमा मतुंगदा sin by cos सिसु 10 नि को सोय 10y थम मतुंगदा dy कना थमसेबा dx अमु थंबिरे अदुगा प्लस सिदसो सेंदोनिया याउद्रे log of cos y स्माइल तोरगा थंबिरे नेक्स्ट implies dy/dx याव खै पुनसिन से अदु तारगदी कोइ स्माइल तौसे सेगे माइनस याव ताम से इक्वल टू 1 मद पूरा से अदुगा सोंगी dy/dx की माइनस याव ताम से सोम थांगिला सेबा दु तारगदी कोना dy/dx अमा कमन लौबगी स्टेप तो समझिलसे को dy/dx अमा कमन लौथोगदी सोंगी dy/dx तले हौदु जिकना नेबा log of cos x ले हौरे सोंगी थांगिल लकदोरिबा dy/dx से सिदा कना ने हौरेबा प्लस x 10y ले हौरे x कना x 10y ले हौरे तगी थांगदोखरा से तैसिना थांगदोखिउ मतमदा हानेगे असुंदले रेमिसि कना नेबा log of
cos y se hana sunda leirame aduga simu thangdokra matungda plus y tan x aina lehore duitagadi therefore koina dy by dx equal to hairaga somdan kana lere log of cos y plus y tan x divided by log of cos x plus x tan y hena span taraga phangdoiba sigi question number 16 daman hari sige function fx pire sige f dash di derivative photo tadui photo matungda f dash of 1 si photo si man kay hamba f dash of 1 photo si man hari jadi f dash an photo tu ni pi ba function si product of 3 function ni duda koina log palaga holaga ti hena lai doi ni aduna si hop matamda let y equal to haraga 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8 hojik both side logarithm lobire log of y equal to ska samjhin se log of 1 plus x haibama plus log of 1 plus x square haibama plus log of 1 plus x to the power 4 haibama roibada log of 1 plus x to the power 8 point taraga thambire hoji both side differentiate to birase differentiate to matamda cd1 by y dy by kanala s dx and I equal to cd logarithm gi ekhoi log x ki di 1 by x tabanena 1 by 1 plus x x na khali ba magi amona derivative lobada 1 tabanena thamdra su yare next plus 1 log of 1 plus x square ki derivative se siso log x ki derivative to base toraga 1 by x ta halase 1 by x ai ni 1 plus kana x square but adubu sigi amona derivative lobada kya tare se twice x tare sumain toraga mathang thamasi ko plus sigi na kya tarani 1 plus x to the power 4 hairaga 4x cube ain thambire plus mathang gisina 1 plus x to the power 8 hairaga 8x to the power 7 ain smain thambire adui matung da di je koina dy by dx puthose dy by dx equal to sigi y smain thamaga 1 by 1 plus x plus twice x by 1 plus x square plus 4x cube by 1 plus x to the power 4 mathangda plus 8x to the power 7 divided by 1 plus x to the power kya 8 suman toga thame sidil loibe yadri dy by dx haibadi symbolically ekona kamai iba yai f dash of x ani iba yai the y gi value singa sai makukta koi laugi budu kana sinjeba 1 plus x 1 plus x square 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 8 hairagane loiren sinjila se batai sidu manana kemana 1 by 1 plus x plus 1 twice x by 1 plus x square plus 4x cube by 1 plus x to the power 4 plus 8x to the power 7 divided by 1 plus x to the power 8 mantaraga utopirane masine koina f dash of x si khagnate mana putuwari se f dash of 1 se putuwari de taraga sidagi f dash of 1 habadi implies f dash of 1 have the x ki value singular 1 to habani habadi 1 minus 1 plus 1 1 plus 1 square 1 plus 1 the power 4 1 plus 1 the power 8
चिंपिरे सिदसु मंगाई 1 by 1 plus 1 plus 2 into 1 by 1 plus 1 square plus 4 into 1 cube divided by 1 plus 1 to the power 4 plus 8 into 1 to the power 7 divided by 1 plus 1 to the power 8 sumain tawraga ibirani adudi kya taragi yengchiko sigi 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 kya 16 bracket manung gi yengchiko bracket manung tarasi 1 by 2 mo leire sina 2 by 2 haibadi 1 tarani sina plus 4 by 2 ni 4 by 2 di 2 tarani plus 8 by 2 sina kya tarasa 4 equal to 16 jadi si 4 5 6 7 7 half tare into 7 half 7 1 by 2 tare 7 half sidi 16 into 15 by 2 kemana deh 15 by 2 jadi sini 8 tare 8 5 40 8 1 8 9 10 12 120 semuanya itu raga magi f dash of 1 di value putok kadaba ya ini kau tidak question number 17 sinas the period function se mana method ahum da putok ai number 1 by using product rule number 2 by expanding the product to obtain a single polynomial expand tawar matung da differentiate taw hai aduga ahum subudana logarithm palaga holo hai adu man hari se ahum makta samana answer phang bra bani mathang mathang yengsi ko adudi hoji yana number number 1 first number 1 da product rule pan se ko y equal to x square minus 5x plus 8 x cube plus 7x plus 9 so product rule panumatam da dy by dx equal to see first function x square minus 5x plus 8 first function ire derivative of second so is derivative putok se ko adu kya tare se 3x square plus 7 kha tare smala derivative of second plus second function x cube plus 7x plus 9 aduga derivative of first ki derivative kya tare twice x minus 5 twice x minus 5 hojik se hore answer samana bari indune na matang into to sin bise ko the target is 3x into taro se kya tarani 3x to the power 4 minus 15x cube plus 24 x square dole ठीक next 7 हम into taro se plus 7x square minus 7 5 35x plus 56 silore next sum into taro se matang say twice x na into taro se jadi kya tarani plus twice x to the power 4 next plus 14x square next na 18 plus 18x semain putu next patang dam minus 5 into the rose the minus 5x cube minus 5x cube next minus 7 5 35 x minus 45 semain thame hoje pun be yaw pusila se x to the power 4 dai base sita su dai ri kya tare de 5x to the power 4 dai re next x cube da cc ni minus 20 x cube la e next matang da x square da siga ani hum se x square na to ye ko x cube te yaw dre ko okay da 24 ga 7 ga 31 da 14 plus to sin di 31 4 5 3 31 the 14 3 4 5 55 x square daire next x khatta da cc ne
सी अहम सिने अदुदी माइनस मसेन हाना प्लस तौरदी माइनस 70 तारे माइनस 70 दगी 18 माइनस तौरदी 2 अदुदी 52 x अदुगा मसिंग दना 56 का 45 का ओके and it's plus tarani kaidong radi kya tare se 111 smile le sina kari palaga product rule next ani subada kari pa doi man har se direct on expand tawro du putho sina de expand taw si man har se y equal to hairaga sum error ko sim no expand taw si 2 x into tawro si ko adi kya tare x to the power si into tawro di x to the power 5 plus 7x square next plus 9x square 7x cube sorry 7x cube next 9x square then minus 5x into the rose minus 5x to power 4 next minus 35 minus 35 x square next minus 45x minus 45x tangda 8 amu into tarase plus 8x cube plus 8x cube 756x tangda 8972 plus 72 step 1 be abakara punjin gise x to the power 5 ले रहे तंग x to the power 4 मु इरे से minus 5 x to the power 4 इरे next मतंग द x cube से अनि यावरी 7 जिगा जिगी 8 जिगा plus 15 x to the power cube लाए next x cube ले रहे मतंग द x square से c जिगा अनि ले को अनि सीधा the minus tarani minus 26 x square daga x ki matang dana sisiga kaya de minus plus 11 x main tare do raga di kena dy by dx puto kunta tungan se kaya tare se 5 x to the power 4 minus 5 4 20 x cube next plus 15 3 45 x square minus 26 into 2 54 x plus 11 mana bra mana de akoi je plus to ta kitang soi ba yaw mani si mana re si mana ga do ne ko duga x square की मतंग दु चेक तौसी को x square से c so हम से x square ngत ने को x square से 24 जिगा दगी 14 जिगा प्लस तो रदी 38 ले रे 38 45 ता का तो नहीं जुमे सी 45 ni next मतंग दा x सु सोइरी x की kana नो केना टिक खोली जो माने को sine duga x 18 jiga de taraga di onara me tik ko de onara x le jaga si sine duga jiga de 70 dagi 18 70 plus 18 70 dagi 18 khaidok pako de 52 सीधी चुन में दो सीधा सोरी ब्रा 54x की मतंग सीगा x स्क्वायर का मतंग होय देनी ददी सीगा ददी क्या तारे ददे x स्क्वायर ओके सीधा रे मिस्टेक तो सीधा 26 सीगी डेरिवेटिव लो मतम दा 26 into 2 सॉरी 54 नदी 52 होय गदा ने या स्मार्ट अच्छा माना रे को से नेक्स्ट होम थब मेथड ता log item sina se habani rudi log y equal to sumda log tonga la ani log haraga x square minus 5x plus 8 duga plus
log of x cube plus 7x plus 9 do both side derivative lo matamda 1 by y dy by dx equal to sumda log x haibagi 1 by x haibagi x square minus 5x plus 8 lae duga derivative bagi x nena khanbagi ko dudi kya tare se twice x minus 5 plus so x cube plus 7x plus 9 sige mu derivative kya tare 3x square plus 7 dudi koina dy by dx puthok matamda si y into tawdini y into to y into la se ko habadi x square minus 5x plus 8 duga x cube plus 7x plus 9 sinjile aduga manung dana kana kana lai ba twice x minus 5 by x square minus 5x plus 8 plus 3x square plus 7 divided by x cube plus 7x plus 9 suman talaga lai adu de hojik sigi y sina sidomuk into to matam dane ngasai ge khoi gi product rule gi matang da si step se chi pa sab san tarakane ba do check tawri ko adu answer homework loina chamane adu di man hairi se ngasai makok to so aina sigi exercise horok da haigi bado product rule pala su yai de ge lokai tham loge su yai te ko jaduga polynomial or magdi loina expand to thoga dum putho so don so chamane adu takna bagi da mutane ko 17 yaron mi se